Kurobosongo goika moja na kurosugusu goika irianye amonese engima ano ga okonyora amangana amaye ayabene kurwa Abagusii Global Radio engata ya mwanyagetingereza amato tukumanye omwanchwa omwirigereria we TV ya Agr ndenge ngambiyole andonsi asore niko chabere chinsa cyo kubaletera mangana maya asenchira yobo ikiredo gunatekire asebese ituburalia litukeliga lya lero korele litangani tonyora mangana yo asenchira yobwenge ekiama kia Pan African Alliance konganya kurwasa homo bwa azimio la umoja wa Kenya abamenyi kurwase county ya Kisii niko be murunganirio kwena no gwichibesa chichi pasa ligocha sabana babo na Kalonzo Musyoka gwikirana ase egeikaro ne kamati ko unenkigwa elioko be running mate Raila Odinga kolia eira yogo chikukinia sekta ya jua kali aiga Kenya. IEBC komenta amatukugochia motwe ase byama ko bwatoka marieta ya baronerie birogo. Tofauti nenene ire gati ya bomo bwa azimio la umoja oka na bomo bwa Kenya kwanza William Ruto otebire. Asayo amonenda mango mwancho motegereri twagokwanire na gokwarigania oyeigwe asobikirano ni gongoro kwa masi on Twitter. Na inche irietalia nendenis Zadok. Ekiama gia Pan African Alliance gekora wano mugavana okilifi Amason Jefferson Kingi nigo kianganya beneris kolia lero kurwa somo bwa azimio la umoja wa Kenya wika asomo bwa Kenya kwanza Alliance ukwana chinga kiba bwa tege karona bariki amangana maya Kingi ni gate babuna gati ya mangana airerete konganya kurwa azimio la umoja wa Kenya no kongainwa na boigo gotamanya ekialenga somo katababa begete SA nyorabuna chinga kechecho Kingi ni gate babuna amangana na ro atatu baraganie baikiraneri gwe kaso mu bwazimio la umoja wa Kenya gati yabo baligererie ngana ye chindemero engana ya uchumi na boigo engana yokoebwa chigasi ase serikali. We have walked away from political deceit. We hope we don't get it here. We hope that respect and trust will be the glue that binds this alliance. Tutigarete ase engane yo omokonyi bomurai bwense aiga Kenya William Ruto yokora obomo bwa Kenya kwanza nigo atebire tofauti nenene iri gati yobomo bwa azimio la umoja oka amono bomo bwa Kenya kwanza akagukwana na baliki amangana William Ruto nigo atebanga Kenya kwanza gusobomo bwa Kenya kwanza no koreta magendero na ukini uchumi aiga Kenya gekolenganiwa no bomo bulia bwa azimio bugendereta gukora ngaineriria ase o chikambeni ichabo. So there is a world of a difference between us and the other side. The other side use force. Here we use respect. The other side are deep in secrecy, deceit, and conmanship. Here we are an open, transparent coalition of Democrats, the free and the willing. Na gotigana nengane yo ekiombe kyo bachone chimbebe kia IEBC nigo gyasukirie motwe amatugo yabarwaneria ao kobwatoka amarieta abogochia ase kiombe kyo abo maiga IEBC nigo yatebetabuna goikakira ekiama gekiranieri chikolia two-third gender rule ase omubaro bw'abasubati gose abakungu bakolie ibirogo ao otabwendereti gwetania ibere iguru ya isato igo abo ankyo naryo litukolio mweryo ase ebyama ao gwetania ebyama emerongene ibi bitararikirania lichikerio kobwatoka amarieta ayogo chase IEBC. Abamenyi kurwase county ya Kisii ni gobe murunganiri okwenanwa wichibesa chichi pasali kurwase serikali ya county nonya na serikali enene gwetereke gancha ya CDF bakukwana na bariki amangana abamenyi abo kurwase county ya Kisii ni gobate birenga enchera abarai abakwena na chibesa chichi pasali gochiase abana ni enchera ebwato bunereria nonya na baibuli berwete gosomya abana babekero bayitire amatemo ati bali konyora chibesa icho chichi pasali kolene ni gochikwenanwa wetere enchera ya okumanyana. Jina langu naitwa Eric Boriga Onsomu kutoka Gionseri Sub County ya Gionseri Sub Location, Nyamaje Sub County, Kisii County. Kusema kweli nimejaribu sana kusafutia mtoto wangu pasali ya kwenda shuleni. Alipata maki 300
86 akaitwa Sing'ore Girls High School. Mpaka leo hii mtoto ako nyumbani anasema atajinyonga. Kusema kweli nimeshindwa la kufanya niweze kusaidia mtoto. Kile ambacho ningelaumu viongozi ama sekta ya basari ni kwamba tafadhali wacha kupeana basari vile mnajuana. Peana basari kulingana na vile mtoto amefanya. Kwa mfano wangu amepata 386, sio wangu peke yake. Nyuma yangu kuna wazazi wengi wanalia. Pale ni wazazi wameketi. Pale ni wazazi wameketi. Tufanyeje? Serikali isiingilie kati hili jambo. Isaidie wazazi ambao wanalia. Watoto waende shule. Kwa sababu sasa wakikaa nyumbani ndio serikali imesema watoto waende shuleni. 100% transition. Na tufanyeje? Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Nahashon Nyambane Nyandoro. Mimi hapo awali nilikuwa kiongozi, nilikuwa councillor chairman ya Agr County Council. Saa hii tena nagombea kiti ya MCA kutoka Machoge basi. Kama vile umeuliza, hapa niko na mtoto. Huyu mtoto amenitembelea kwangu, alikuja kwangu, akaniambia kuna challenges ya school fees. Saa hii anaitwa John Omare Bwekeri. Alipata marks 375 marks na ameitwa Kanyawanga Boys, lakini hana pesa. Sasa ile challenge mimi naona wazazi wengi wanapitia ni pesa hawana, na sio makosa yao. Wengine kama huyu ni Toto Ovan. Toto Ovan ana msasi wakamsaidia, ana mtu wa kumsaidia. Sasa anakimbilia sisi na sisi hatujapewa hiyo uwezo. Lakini sasa ile changamoto tuko nayo, especially kwa Kisii County. Pasari inapeanwa kama sasa kuna pasari ilitoka. Governor na kamati yake walikaa wakaweka pesa ya pasari. Lakini hiyo pesa ikatolewa ikawekwa kwa barabara. Kwa sababu wale waheshimiwa ambao wako sahihi walionelea kwamba pesa ikiwekwa kwa basari hawatafaidika. Ile walifanya wakaweka hiyo pesa kwa barabara. Na umurai wiki ama kia Wiper ekiokerega tibia mabira somo bwa Azimio la Umoja wa Kenya Kalonzo Musyoka litukolia lero nigo aikira nabo siubwe kamati ya choretwe na obomopo elioko nenkiwa gose koboli wa mabolio oragose na chikoba running metomia ase Raila Amolo Odinga nyorabuna abo maega nigo Kalonzo akaneteka gotimoka unatago chia goikira nabo sio bwe kamati yo elioko nenkiwa na goteba na ere nigo abeire na Raila semeke menge na boigo tabweneti gocha kunenkiwa nigo Kalonzo amenta gotabuna nigo agenda busibwe kamati yu asekelebuna tatagetio ndebwensi ache gotabuna niga alinetori bagelio asengenjo yo gotaika bosiobwe kamati yu. And I want to tell you that the decision to come was my decision because I realized we didn't want to give anybody an excuse whatsoever to say aligomea kuja. So I'm here and I can tell you it has been a wonderful conversation. Wazee kama Bishop Njenga, Archbishop Zacharias Okoth, I looked at that in my own mind and I say, why would I not want to go and greet Archbishop Okoth? Ingise koira oborai bwensekero bochorio bonna bura kolekane chitariki kyando motinyo gatano gatatu omwaka oyo nindete amaonchereria manene aiga Kenya ayo na mangana Raila Odinga oyuru murai bwiki amakia ODM akwanire ekagukwana na balikia mangana ase ria Nairobi kurwa senka ya Karen Raila nigo atebanga sekta ya jua kali nigo egochigokinigwa inse yoborai bwae nabo asatebirenga abande nigo babwate chi certificate ne chi diploma no nya ne chi degree ase ensemo yobwagachi kolende tibabwati obomanyi boisainege kolenganirwa na bali bagenderezo kolegasi yo ase emechi ao aiga Kenya nagotebanga nigo agochigokinia sekta ya jua kali no nya bali bagokora sekta yo barorekane ko babantu bamana ase chisemo ao aiga Kenya. Tumesema tunataka kumaliza haya kuleta ile kitu tunaitwa the RPL ambaye itatambua ujuzi wa mtu na kumpatia yeye shahada ambayo anaweza kutumia kikazi ili ionekane ya kwamba yeye na ujuzi yake inatambulika. Hii tutaleta na tutamaliza hii mambo ya unyonyeshaji katika hii sekta ya jua kali. Nimesema jua kali na hata wale watu wengine wale hawkers ambayo wanafanya kazi tunataka kutambua kwa kuwasaidia na kutumia mpango
kama yale ambayo tumeona katika nchi zingine. Maete narorari Kalonzo Musyoka konyaga gote banga taliko soa taliko genda gucha kunenkiwa. Manyete obeire okurwe bitisho binene sana. Na gote banga andi yake nera bweka ole the best asoko egwa ekiriku kibu running mate. Lakini konyaga gote banga taliko genda geikaro keligyo ko lia hoyo burete como support gose oyo guchikoba running mate ya Raila Odinga. Lero naro kachogenda alia. Lero nagenda bono nachikukwana nabantu bande isikogaria sinachikonywa gachae. Bata bangi batagete kabisa tagenda. Amanya kororanga ngo single complain ya. Ine shoki ya beire uche sababu atani bae. Mwana bali konya bako no gutiana. Na gotebanga Kalonzo takogenda sike karogyo guchiko unenkiwa. Gose kubuli kwa mabuli gose na isaine kobo mokonyi Raila Odinga. Bono ngaiba ngibera bagochaka godanzelia. Ande gose balia konya bako mokani bagoteba tagenda ambache bamutige bagende oro wao gosengaki elibono na libolyo gotuko ganya torole ngreki lakini kento ngeringaki kora siasa twaro musimamo na yura be trusted na bali bagukoko kabisa mancho mategareri no murigeria kurwa Agr TV na rayo twa kwariganiriti ni gonkuru kwa masi ontita na kuganire rituko ligia twabakiringa mbya mono abaigiriri baito andosi asimole gendera gutubwatia ase mitandao yito onyatora subscribe gende pattern ye yure nsabu irikirenga subscribe elinde obe umubwatani oito ekarato koleta magana amaya nemeroberio ende kwanyanyora gose kwanyole notification ase esimi yao gose ase computer yao na kuganiria maya inche konkuru kwa Dennis Zadok goika chinga kichinde Kurobosongo goika moja na kurosugusu goika irianye amonese engima ano ka okonyora amangana amaye ayabene kurwa Abagusii Global Radio engata ya mwanyage tingerega amato tukumanye